Purwakerta aja tuwa nanging ora kurang reka ebege lenggere karawitane teore-ore aja nganti pada lali ya ya ya
kandas luas soleh Hus panane ya sos kali aduk cerah ya benang soce atine bulan Awas Kang. Yo mas kandas luas sasalayu yo mas konet kandas luas sasalayu hus ya ya mas konet kandas luas ya wis ngono apa Kang Samir Ahmad Tohari Tirta Miarja hus Putra najalam mana ngalaman tanah pokoro miturut ya mas karya wulan watone wong awula jangkawuring enacing kuasa opo tipone eling mring Gusti Maha Papare dene prasaja kenes karawa modane Sang Prabu Kresna tanah pemundur prawasa angkara murka reciko Naraga
Kang Wawi semangat banget oleh nyekel di warungan. Mantep.